Današnji video je malo eksperimentalan. Htjela sam zapravo snimati nešto potpuno drugo, a onda sam skužila da želim doći ispred kamere i snimat kakva sam ja u pravom životu. Imam svoju majicu koju nosim po kući. U Portugalu je strašno vruće. Danas vapam vaniliju. Bez duhana. Mislim da se firma zove Fuck the Rules. Fuck the Rules, imam je tu, samo sekundu. Fuck the Rules #1 Vanilla Custard. Ovo je super stvar ako ste prestali pušit, kao što ja jesam prije jedno 5 godina. Ali uglavnom mislila sam da bi današnji video mogao biti druženje nas dvoje kao prijatelja. Iako ću se ja vjerojatno znojit kao svinja. Ali, okej. Stojim tu. Stojim bosa. Moje desno rame je tvoje desno rame. Tvoje lijevo rame zapravo. Moje lijevo rame je tvoje desno rame. Moj nos je tvoj nos. Stojim tu sa svojih punih 170 cm. I družim se s vama u ASMR-u. Možda bi mogla malo objasniti više što je to ASMR. To jest što je to ASMR za mene. Možda da, možda ne. Ali eto, čisto da se orijentiramo u prostoru. Visoka sam 170 cm. Stojim bosa. Bose nogice su tu. Vjerojatno ih čak možda i možete čuti. U Portugalu je danas 36 stupnjeva, tako nešto. Uglavnom grozno je. I ne može se izaći van prije 5 popodne otprilike. I dalje smo imamo i dalje dosta slučaja korone, što me poprilično brine i zato i želim napraviti ovaj video u kojem se mi družimo kao prijatelji, a ja se znojim za nas oboje, zato što želim pružiti podršku tebi, a i sebi, jer živimo u nekakvim dosta čudnim vremenima. I u zadnje vrijeme se osjećam poprilično usamljeno i kao da nemam s kim pričati i kao da se nemam kome obratiti, a onda skužim da imam sve vas i da bih vas htjela, to jest tebe i vas, zagrliti. Ali pošto te ne mogu zagrliti, pošto te ne mogu zagrliti u pravom životu, mogu te zagrliti virtualno. Tako da, uz tvoje dopuštenje, možda bi te mogla zagrliti. I da, vjerojatno ću mirisat na vaniliju. Sorry. Okay? Malo po ramenima. Ok, wow. To je bilo fino. Sad na drugu stranu. Može? Ok. Dobro je nekog zagrliti.
mislim da se puno stvari može riješiti samo zabrljajem. Što je ASMR za mene? Htjela sam snimiti video i govoriti zapravo samo o tome što je ASMR, ali mislim da nikako ne mogu izbjeći govoriti o tome što je ASMR meni. Mnogi ljudi nemaju pojma što je to i onda dobivam komentare: dobro, zašto ti šapćeš? Zašto ti šapćeš? Ok, morala sam se ići obrisat koliko se znojim ispod reflektora. Imam reflektore. Ne znam da li ste to znali ili ne, ali da, čovjek se ispod ovih znoji stravično. Pogotovo kad je ljeto. Ups, kriva strana. Ok. Zašto ja šapćem? ASMR je skraćenica za Autonomous Sensory Meridian Response. Sad što to znači? Autonomous, autonomni, senzorni odgovor meridijana. ASMR je onaj ugodan osjećaj koji vas obuzme kada vam recimo frizerka pere kosu, ili kad vam neko plete pletenicu, ili kad vas neko samo nježno češka po ruci, kao ja sebe sad, na primjer. Neki ljudi ga doživljavaju, neki ljudi ga ne doživljavaju. Mislim da zapravo većina ljudi ne doživljava ASMR. ASMR za mene je bliskost i intimnost. Dakle, postižemo to da imamo osjećaj da smo ti i ja tu sad skupa i pričamo i družimo se i zapravo se opuštamo skupa. I vjeruj mi da snimanje ASMR videa je opuštajuće za mene isto koliko je opuštajuće za osobu koja ih gleda. Međutim, snimati ASMR videe nije lako. Zapravo je poprilično teško. Zašto? Zbog okolne buke koju sad recimo možete čuti, neko rastura kuću, na primjer. I onda kad uređujem svoja videa uvijek moram brisati takve stvari i izgubim golemu količinu snimljenog materijala. I to je to. Ili bi trebala snimati noću. Ja sam osoba koja treba 10 sati sna da bi mogla normalno funkcionirati. Tako da snimanje noću meni baš i nije najbolja opcija. Ali uglavnom, opet sam se išla brisati jer je toliko strašno vruće. Ne znam gdje se danas nalazimo, pošto iza sebe imam green screen. Možda se nalazimo u šumi, možda se nalazimo u dnevnom boravku, možda se družimo u kafiću. Bitno je da se družimo, jer u ova doba kad se možda ne možemo fizički družiti, ovo je bila moja boca vode koja je napravila neki čudan zvuk. Ok, whatever, idemo dalje. U ova doba kad se možda ne možemo družiti fizički, možemo se družiti ovako. I već duže vremena želim napraviti video valjda u kojem sam ja. U kojem samo ja stojim ispred tebe i družimo se i pričamo i svašta nešto. I stavila sam post na YouTube da ću čitati imena svojih subscribera, pa ako želiš da pročitam tvoje ime, ostavi mi svoje ime tamo. Uglavnom da, moja desna strana je tvoja lijeva strana, moja lijeva strana je tvoja desna strana. A pošto sam već dobila
dozvolu da te dotaknem. Ako te dotaknem tu, dotičem tvoju lijevu stranu, lijevo rame. A ako te dotaknem tu, dotičem tvoju desnu stranu, tvoje rame. Čudno. Općenito, sjediti i snimati, to jest pričati s kamerom je poprilično čudan način postojanja i čudan posao, neki bi rekli, ali meni je nekad pričanje s kamerom terapeutsko. Recimo, danas mi je grozan dan. Ne volim vrućinu i vrućina me čini nervoznom. Eto tebi malo vanilije. Vrućina me čini nervoznom i ne volim se znojiti i ne volim ljeto. I sad sa ovim vrućim danima moja anksioznost kao da se povećava svaki dan sve više i više i više i više. Ne znam da li je i tebi isto ili možda ti čak više voliš ljeto nego zimu. Međutim, ja sam definitivno zimski tip osobe i recimo sad ispod ovih svjetala imam sigurno prčiće od znoja, što je potpuno ljudski i okej. Ali, da, virtualno druženje i eksperimentalni ASMR. Mislim da ću malo promijeniti svoj kanal i da će na njemu biti više roleplayeva, to jest igranja uloga, što je dosta izazovno, ali okej. Ne bojim se izazova. Želim sebe više izraziti kreativno nego što sam to radila dosad. Dosad sam radila dosta sigurne videe, međutim ne želim to više. Želim pokazati više sebe i unijeti više sebe u sve to skupa što sad radim. Tako da sad pričamo potpuno otvoreno, bosonogi. Auti prolaze, mi se češkamo. I da, konačno imam plavu kosu. Azurno, tirkizno plavu, azurno plavu. Ne znam koja je točno nijansa. Da li je bitno uopće? Glavna poruka ovog videa je da nisi sam, nisi sama. I sebi isto kažem, kad kažem nisi sama, sebi kažem nisi sama. Imaš sve te ljude koji te gledaju, više manje, okej? Nisi sama i sve će biti dobro. Sve će biti okej. Zašto ne bi bilo? Mislim, mora biti sve okej, jel tako? Još jedan zagrljaj. Sve će biti okej. Još jedan. Sve će biti okej. Sve je okej. Malo te udaram po leđima, onako prijateljski. I neko razbija kuću, ali okej. Imala sam neke šale koje sam ti htjela ispričati, međutim sad se ne mogu sjetiti niti jedne jedine. E da, pričaju Amerikanac, ne, bilo je nešto s mujom i glasom, pa da, pričaju Amerikanac, Rus i Bosanac. Pričaju o tome kako znaju da li ih žena vara. Amerikanac kaže: ova moja, kad
kad ide na poslovni put, ja se brzo spakiram i idem za njom da vidim šta radim. Kaže njemu Rus, a jesi glup? Ja mu najmim privatnog detektiva, pa mi on fotka sve i pošalje mi slike, tako da znam gdje se ona nalazi u svakom trenutku. Kaže Bosanac, jeste oba dvoje glupi, ja izađem na terasu, počešem se po jajima, čekam da susjeda izađe iz kuće i onda joj vičem kurvo, kurvo, a ona meni odgovara ti ćeš meni kurvo, a ona tvoja sovi mi, sovi mi, sovi mi, sovi mi, sovi. Ok, malo je za odrasle, ali ovaj kanal nije za djecu. Tako da, ovaj kanal nije za djecu. Ja ne snimam sadržaj za djecu, tako da mogu opsovat, mogu pričat proste viceve i to je to. Uglavnom da, kuhamo se u Portugalu. Užasno je vruće, ne znam kako je u Hrvatskoj, nadam se da je lakše, da se lakše diše. Strašno mi fali doći doma. Vanda, kad ćeš doći doma? Ne znam, nemam pojma, ali voljela bi doći doma na ljetovanje. Ali ovo ljeto definitivno ne, ova godina definitivno ne, nije u planu za sad, tako da, to je to. Mislim da ću završiti svoj eksperimentalni ASMR zato što mi je strašno vruće i otići se otuširat i to je to. I čujem da svekrva priprema večeru, vjerojatno i ti isto možeš čuti. Tako da, ja i moji brčići od znoja se odjavljujemo do sljedećeg videa. Još jedan zagrljaj. Ok. I na ovu stranu. Ok.